bil je zelo slab začetek, prva četrtina je bila zelo slaba. Pa smo probali prijeti nazaj, imeli smo veliko power playov, dali so nam šanso, da bi dali gol, ampak je to sigurno del igre, ki treba še popraviti. Zdaj 2 dni še časa, ni veliko, ampak danes ta tekma ni bila čisto reda. Res, imeli smo par strelov, par nevarnih strelov, ampak niso bil pakel ta prava smer, da bi ga kdo od nas umedel nazaj na gol. Ampak pač, tako je na srečo to prišlo danes, da upam, da ne bo na prvenstvu. Ja, drugače je dober, počutimo se dober, atmosfera v garderobi je super, tako da jaz mislim, da je bil vse. Tekmo nismo najbolj začeli, tako da smo izgubili prvo tretjino. Nismo igrali dosti trdo in Avstrijci so in so nas hitro kaznovali, tako da potem smo začeli igrati boljše, ampak če daš en gol na tekmi, je težko zmagati, tako da sigurno moramo biti bolj trdi pred njihovim golom in pač iti več na gol, da mogoče tudi kakšen tak gol dosežemo, ne najlepši. In potem se lahko nadejamo boljšega rezultata. Jaz mislim, da priložnosti so bile, ampak tudi njihov golman je par zelo dobrih obramb naredil, tako da mogoče tudi danes malo nesreče, ampak mislim, da smo dobro odigrali, oziroma na trenutke, in takrat smo se ustvarili priložnosti. In sam na gol pa se bo kakšen pak več odbil noter. Pa če prejšnjo tekmo in tudi to nismo najbolj začeli, to sigurno moramo popraviti, ampak potem pa čez tekmo stopnjujemo ritem in si ustvarimo več priložnosti kot nasprotnik. Tako da realizacija se mora izboljšati, pa mislim, da bo vse v redu. The game was not exactly what I expected, or to be very, very positive, but at the same time have to be realistic that many times the last game is not the most beautiful to watch, but of course we have to think about a little bit that which lines we use and do we make any changes more, but nothing dramatic, I think. So the game was today too many penalties that is against our values for sure, and this must show us that this is not the way how to win the games. That was one of the main things. I think we get better to the second period and third period, and the first period was okay. The opponent made the game-winning goals in the first period, and that's second and third were a little bit better, but not good enough. Yeah, tomorrow evening we know much better, and I hope that it will be the last day that we have to wait if we wait somebody. So I hope we know late tomorrow more about this.